Jedan aspekt pažljive tehnike slikanja bio je odabir pigmenata. Ne postoji umetnik toga doba koji je sa takvom veštinom upotrebljavao prirodni ultramarin kao i olovnu žutu boju. Johannes Vermeer je poznati holandski barokni slikar 17. veka, slikar koji se specijalizovao za domaće prizore života srednje klase. Posebno je poznat po jako dobroj upotrebi svetlosti u svojim radovima. Skoro sve njegove slike na izgled su postavljene u dve malene sobe u njegovoj kući u Delftu. Prikazuje isti nameštaj i ukrase u raznim aranžmanima i često prikazuje iste ljude, uglavnom žene. Pogled preko ramena, blago otvorena usta, plavi turban sa dugačkom žutom maramom i bisерna minđuša. Da li je to sve što znamo o devojci koja je Vermeeru bila model za njegovu najčuveniju sliku, onu koja ga je učinila besmrtnim i koja je jedna od simbola zlatnog doba Holandije? Devojka sa bisernom minđušom je portret naslikan 1665. godine. Slika se danas čuva u muzeju u Hagu i također je poznata po nazivu Mona Lisa Severa ili holandska Mona Lisa. Slika prikazuje devojku koja nosi žutu smeđu jaknu ispod koje je vidljiva i naglašena bela kragna bluze. Jakna je kontrast prema plavom turbanu na glavi devojke koja se završava jednom žutom padajućom maramom. U 17. veku su turbani bili jako prošireni delovi odeće u Evropi. Naročito je naglašena perla na uhu devojke koja deluje u vidu svetleće tačke na slici. Pogled devojke je usperen na posmatrača slike i ona kao da ga gleda. Usta su je blago otvorena, a koc i položaj glave nagoveštava određeno odsustvo misli. Devojčini obeseni obraz, kapsi i usne su odmah prepoznatljivi kao Vermeerovo delo zbog maestralnog prikaza svetla. Akademci su se divili načinu na koji se nos i dalji obraz pretapaju u svetlosti i načinu na koji Vermeer tonajima svetlosti i senke dočarava bliže crte lica svojih subjekata. Slično tome, svetloružičasti beli pramenovi svetlosti na njenim usnama ih čine naizgled punim, doprinoseći misticizmu ove slike. Publika je ostavljena sa pitanjem, da li je ona zatečena u priči ili je prosto stala da uzme dah.